O Venezuela, o le lātou tamāʻāinga saumele I lunga suau, o le atunoʻo alapi, o le mea foʻi le tasi, e mai lava I le suau. Ese lava auala foʻi e mau ai tamāʻāinga o atunoʻo ese. O le kaimange, tele atunoʻo malo Afrika loo malosi ai le elinga foʻi pe maininga o le teme. Ma le ngata foʻi o Lucia. A sau I le silver, o minerals ia le ele silver, o le nei o nei United States, como le state of Nevada, pese ia o le steke o le kasi lea I le meo le siliva, e nono inga, e tofu lava le atunuu ma awala ese, e maua mai I tūlanga la tamāʻāinga. Tātou I Samoa, na lua I sasae ma Samoa tutotas. E ono o se tūlanga foʻi I o tātou motu e laiti. Pea se wanga nai ua ausia leini tūlanga whawhatoanga, tonga ngā whai ngā whaiva, ona whatoanga whai lea ona maua tuai se tātou tupe whaupopo I tūlanga o maketi whafo. Tālofa, mo mua na o whape atu I le anga le lei o tātou tuma whale langi, e maise swafo no na pele tō tasi iskriso. Le nei awa no tātou taltanoa ai. Mo sinem tā upu fōi o fōi na tu inatu whapea o na tātou whetu whae ai fōi, pe tu inatu fōi ne whai fōi eisa o tō finangalo, o tō mamlama ai fōi. Ma whapea fōi lo nei vai. O te whatalo whātu le pa ia man malu la vole atu nu. Ai, nau ina unu whaatini o tau sala atu a wau o pa ia mo malu e mai le vau e o le whaavau. E le whai o na to e so na lokea seisi pe iei se mana po se pule seisi whai o na to suia I ia tūlanga o le nganu. Whatalo whaatu fo'i I nā tau fo'i o ta ape solo mai whafo le atu no. I New Zealand, Australia, a maise o te Indonesia la tolo ma ua mai fo'i ia nei polo kalama o lo ala fo'i atu no Europa, o Asia, o nei Amerika, po whea lava ni mea lo o tō wala lai. Tau nau whapea atu tātou si whatasi vi inga mai whaftai. Ona o le pule lofa o tātou tu mawhala ingi soi fua mara lo ina whaofu ina I o tō. Ia mai se foi lo nei vai. A whai foi iei nisi o maua I tū lango whanonoanga o ni wha. Ono o malanga maniuma le oti wha mai sinanga mpa ia te o tō. O I au ainga o le ngā tāle vi. Whaftai tau no whaftai a te o tō. Tau swina foi o lei po whaotanga I tono o whatwhaitau lana se lo tō marulue ai. Ia whapea o na whaoawina ma ia mau pea la o tō mau. Tutu mau man malos. I le talaina o le finangalo le atu o mo saunga le mo o tātou tanata ia mai se fōle le langi atu. Samoa lua, tuto tasi, ia mai se fōi Samoa o le territory o le tātou mta upu lea nei e whapitoa lava mo tātou. Tau aino tā lofa whapitoa tu lava se tasi o uso fōi o lo tau whaifo ia. E tā ua pela polokalama I tono lana polokalama lo tau ta ua I fōi o ia. E le tā ua la langa lofa I le ala TV a le tifai moana. Le sunga ia Andrew Sua. Ia tu lou lava fōi isi o pa ia mamalu fui swafo. Mamalu o ainga, tau tupu fui o lo o whaso whaina I oe. A wa lava ia sua, ma Andrew tal noi sua. Thank you, brother. You've done a lot. Ea fui
e tau longolono o ka waisia ka mai polo kalama e whatustusa e au tau tama telefo i tūlanga o whasalanga i le asotolo o Aperila, brother, o oi foi le product ale a onga le kale si escrito le paisa ngatai mai Samoa i o tatu fundraiser ongo I'm one of the I'm one of the members o le kako o le board ale alumni there of Sosani mo le langlangoina o le presidente ale alumni mo lato o officer i le whatulangaina fo i o tatu fundraiser e Sosani o i whanau fo i ale kalesia i Samoa i Vaiola pe senga masaniatu. So maybe it's a good time for us to meet over there. Sua i le asotolu o Aperila Asfarele so o toi ma general conference for le kalesia na weekend. So again, tai lava ia te oi foi mo le so soani foi tu sai foi ma sia tamai pulo kala mo lo tuinatu. Ai mo lato lava we fifia e fa longo fo lipo kalama, please love, like, share and subscribe. I le nei polo kalama. Matuf mai share tu yo to wainga yo to wo i nei fai on tato bo wai pe le anga fo yo le tu fai fa tasi fo tu sai ma sinda upo ka tuinatu le nei yasto. A tatu dele a matau te whamanatu pupu atu whapea o le neita noanga e whawai lungo whamtalanga mai ofisa le malo li poti o talfou mai se foi o susuanga whasai e nisi le nei video po le nei podcast mo le whamamla manga ma se tal noanga ina imwhai un tato fitu whae fo i mailo uto finangalo ma watu sau manatu ina ia tato maua le tasi po feo o iai tato o le fesili e whaapea a whaapewhea pe a whai o le isi tau wanga tele o puna o le laulangi e le o lunga o le ene ai galo le sang no wing e lea lai e lia mai maunga rungi mining out in the mountains ma lunga le lau e le ai o lalo le sang iaso nei i le loto le Pasifika latalata i Amerika Samoa o lo sue sa e nisi ma alo le pito i lalo le sami mo minerali ta ua e whaonga i teknolosi o aso nei. A le neim ta upu o a ve ma fina unga tele. Yo e wei es fina unga tele lava ono le nei fufuanga o lo iai mo le elina o le ta elde o le sami loto. Lo la i ngā tai o Amerika Samoa mo nei minerali o nisi fai mai e so sani lea i Amerika e mo ai puna o ta ua mo le tamau a inga ma le puipuinga o le atunu. Ai o isi la patai mai o le mining i lalo le sami e mawhai o na whaleanga i nei mea ola ma si o manga o le sami e le i lava o na tātou mamlama iai no wing e le i o e le tātou mamanga le kele o mea whaleanga inga pe a whatanga inga le nei tūlanga o le mining lea i lalo le sami ma i Amerika Samoa o loo tu lai mai se fesili tāua o ai e te tau o na whaia le whai unga i le sami o loo si o mia ai tātou motu o ia e iai se nga ke whaia le whai unga o le tūlanga ai mai se leo ngā sami leo lo si o mia ai tātou i Samoa ngā lua le territory Amerika Samoa ia mai se foi Samoa tuto tasi ia o te le whape atu o te representinga pe tau tala mo le malo o se whalapo tong whapito ia po se vaenga whapo kiki le ai o lo manatu le nei o se fita po se veteran o le United States Marine Corps ma o se tangata e mawhau i santa upu e a fia ai le Pasifika a toa. Le ale e mea o le deep sea mining. Le deep sea mining
o le aveseo minerale mai le pito i lalo o le sami po le taele o le sami. O nei minerale a ofia i le nickel, le cobalt, le copper, ma le manganese. O mea e tā ua iai nei mea molona whaongaina. O mao tā vale e le tise, telefoni mo computer, ma losi whaafouina, teknolosi a le military. Mea nā e au ngā le whaonga ia minerale nei. Wa pei ono tau si tele o mea nei vai tai ia wa kele lava ngā alu wha o komeki a pe wha ele kise una. Le iei tā vale ia lo wa whau mai pēr sa a pē wale koe whaangi kesi po ni pengising. A wa alu lava nunga ele tise. Wa le mafua anga lea wa matai o na suesua maa lo i le langi ato i le sami loto mo neipu na oa. E se taimi o te watu isa au te lenga muli muli. O la ta ua inisi o maa lo nei o lo o numero tasi lo langi mene o minerale whape nei leo lo suein. O na whape le fisili ai sawa o fia i American Samoa. I le tausanga i lua fedos fu lima na amatai i le US Department of the Interior. Ona sue le avanoa e whai ai mining i le sami lata i American Samoa. O le Bureau of Ocean Energy Management or the BOEM na talosanga ina manatu mai company e ono fia whaia mining i le lumana. O le sini o le malo o Amerika o le whaiti tia whaalongo lango i minerale maisia tunu. Wha malo sia le pui ngo supply chains. O lono winga, e tangwa whai Amerika ina ia whai lava, ia eli mai lava le minerale lava i tonu lava o lātou lau whanua, o lātou o ngā sami. E ta wēnā e ta ua loa ia Amerika Samoa o se lea. O le territory o Amerika Samoa o le United States. E mawhai o na wha atau nui na ne mea a wao o Amerika Samoa tu tuina manoa o le territory o le United States. Ai, e ta tau ona manina o mene taun wha manina e leise mining o wha amao nia le taimi nei. E lei wha amao nia walo iese le te na inga o leisi mea o lo wha tali pe monisi o information met mani whamtalanga e mautu le lei ai ia tangata tu sai ma siu manga. I le tausanga i lua filos furono pa la matanga le tausanga na matai ele NOAA, National Ocean Atmospheric Administration se polo ketia NOAA. Se project was polo keki tele e mapua i le pito i lalo o le sami lata i Amerika Samoa. O nominga. Lawa wa mata ona lato tilo iai ise au wala e mawhai ai ona lato whaongaina tu lango le eli o le ta ele o le litai o sami o Amerika Samoa. O le a suesoi na ele whai tau wafe o maina o le sami e ino ai. Nonoi, o le makua ke leela o ngā sami au fia nei mea. Minerale o lo ilalo, i tuainga mea ola lono nofo i nā. Ma afianga i ono tup o bea umare o lo i arito suenga. O ako i ngā minge lale lele o mawai. O ako i ngā mea ola i o lo whiola ai, po le ako i ngā ia. Ale ngat, maise lava. O a afianga i ono a whaina ai ia i nei mea ola po o ia fo i manu lo whiola i lea o ngā sami. Leo lono winga wa amata se mining lono winga e le whapea wa amaka inga se tu langa fo se elinga o se taelo le o le sami. O lono winga, o lo a oina e le maa lo whaamtalanga whasaya nisi a mongua. Teimi nei, o lo o ao pea ia information ma whaia suesuenga o test me tutupu e ongo le lei ai ma masaunga le moa e li ino o le taele le sami. Ia ma matu langa foi e le lei ai pe atau li whatau nuina o le fo whanga whapea ang.
So they're still going through the pros and cons e winga ni nei whamoemoe. Tali tai o America Samoa o whailoa manino lo lātou te i le deep sea mine. Lea lo sa wais talanga fo ia a le sui o le whakpae me America Samoa le tu low lava na swafa pa ia ba le te maitai lea o Congress umina a mata. Lo whapea mai o mafua anga utu nei e a laion te i America Samoa mua pui puingo sio manga. Lua pui puingo whangotang. Tolu le lava o suenga wha scientist. O le sio manga lea wa pese i o le anga. O le ola lea ma le soifua ma lo ina o tātou Samoa o fea. Sau mai lung tonu sani. O le pao ma sani. Pui puingo whangotanga. A me o le alme la tupu I tangata ia. Mai se foi tangata whai pisinisi. Whai ala to wa ai am tūlanga whapena. Le al tūlanga o le aiai. Wai leo se o ngā sami lai titi lea o le a whaangain. O le information le iai. Tolu se lau wa fes koe maina. Ia. Te tatu wa ai le ais. Ngai ka mai Samoa e rua. Na le iwas fulu maina le vao o tutuina. Mau pō. A o skoe maina ia wha mai kōp se lau afi. O rono winga. Ko I kiki a o ngai o New Zealand ma ruifoi. I nunga I Australia whaka leo o le mele ano. Wha moe ia le hei tua I ngā luenga o le elino o le lititai. Mo minerale. O le finawa li sio manga. O scientisti wala patai mai e mawhai o na afia. Mea nei e afia. O mea ola o lo e sania o ia. O le afia I foi no whanga no foi man. Mai mea uma whapena. Ai mai se ngai ka mai moku fo ia. Le o lo tano mai mang lili. Wa ia ta mai motu o lo ngofo ia. Ia tu foi tono. Motu SSA tono o le Pasifika. O lo ono nofo ia ia disio o manu lele nei a. O le filifilio me ai o le sami. O le si tūlanga le o tele na mo o ele tau mawhata ato Samoa. O mai a le sami. Le o langa lava na ato le Pakar Pasifika. E mais tato Samoa. O le sami ma le vao. Nele lo mo le tato lao. Ai. Le whawhita au tele lava. Tele vaenga o le sami loto. E le isu e ina lava e tangata lumawina. Kele vaenga o le o ngā sami e le kainga o le isu e ngā tangata. Ia po tangata scientisti fo. O se finaunga I pui ngā tumu. O I la tōe lango mining e whai mai e tā ua le nei mea mo pui ngā le tumu. I ta mau a inga. Ma te konolosi. O la tō le finau. Mai a tangata lo tamo whai ina e whatamu wina le edina o le ta elu sang. Mai o puinga o le atunu wina. Amerika. Ai mai se wa pesi o Amerika lava lo tū maa lo si puinga o tātou Pasifika atoa. O le ta mau a inga. Ia e mai se whai. A ta mau a inga. Knowing a whai pe e. Kau ke le si kupe mo America Samoa. Ai sila foi ono le vao America Samoa ma Samoa tuto otas. O inga e a whainga uma koe sa miluno winga. E te tau foi a whape mawai e whamanianga o kukuila. O te lor whamanianga nai mo foi tātou Samoa. E le mama e se te foi tong. E a whape o tūlanga nā lo iai. Tūlanga te konolosi. Lo o wha moe o mena lo na o mineralis nei. Te leo o minerali. Tā ua o lo pūlea e isi atunu. Ioi.
sao le lava kele minerale a lea mai Amerika e fausia ai ia tūlanga ese me whapene me kau teknolosi e mai isi atunu. O le manatu o nisi e te tau i Amerika o na maua ana lava puna o no winga. E a warfa moe moe kele Amerika i atunu i fafo e sa palai a bainga le ia minerale nei mo le lato mo le whaonga ina mo a lato mo tūlanga wha teknolosi. Ia ao i la uwa ai au avea uma mas fita mo le lusfutau sanga i tōle United States Marine Corps. O te maamlama i tā ua puna oa mo le puipuinga o le atunu. Ai o stangata Samoa, wa o Samoa, o te iloa foi o le sami, e le nao se puna oa. O le sami o lo tātou anga nuku lea, o le ola, ma le whasina mang. O le mea lea, e te tā wai o na whaia nei whai unga, ma le whai tete ma le whaaloalo, i nuku o le Pasifika. I le taimi nei, deep sea mining i tafutafo Amerika Samoa, e lei wha maonia. Ai o la sanga wa whaia le malo Amerika e whai loa mai ai, o loo a ngai pe i numan tau. Nono winga e ui whape ele i, e le amataina le elihingo le lititai porta Ellersam. Ai o loo whai pesu suenga scientisti Amerika, tangata miele tamai whapitoa nei me whape nei. Mo se au wala sa onga le mua le ngata le pui ai le environment a mai se fo i o manu ma mea ola a o ia fo i o loo fiola i tono le nei o ngā samia. O se tau noanga lea e ono suia ai lumana i o Pasifika. I se au te lenga o te tuina atu ai whapea i whawhaingo fia foile o na whapea le te tala. A whai ai maua le avanoa e li ai le alititai o le sami. E maua le whamonianga o le tupe maua Amerika Samoa. Ma o te ilo foi e tauna fia i foi le alititai o Samoa, tuto tasipo Samoa i sifu. Tolu se lau wafe le o ngā sami le wha moe whai eile. Tolu se lau wafe square maila. Tolu se lau wafe square maila. Lono winga, o atu no umai la vevea uma atu o lato o ngā sami. E te tauna i ai se whamani anga tele o nei atu no. E ono moaini ngā due ngai tutongu lava o Amerika Samoa ma tātou i upolu masabai. Salo. Pea whapea o iei ni tūlanga whapea nā. E whaonga ia, motu ia, e whai ma base o headquarters foile o mea e whaasau ai ia waa ma equipment uma e ono whaonga mo whataunu ino le wha moe moe. Ai o le mea sili o na whaingata o le tātou whaasino manga ma le tātou whaolatanga. O lea, le sam mai o tātou tua a ua langu mai tia ma whailangi no latou wholauma. O la na asaina mai lea tūlanga o le sami lava o le tātou wha moe moe. Mo se ingai o le mesa o le karo sau mai o talo po le kāmu po le whai sau mai uta le vau. O le mera nalo i ei le po ingo tangata. Ina ne i te i ua whaile mea nei ai o i se tūlanga foi leo. O ono tui e se ai ia lei ia ia ma whaalanga i nei le mena nofo ma whiola ma whanwhana wai. Ma uruolola ai lato
I tono o ngā sami o la whaangai. O tasi neo mea o lo tau mawhai Amerika e pui puia ia skama i maa lo skama i mokule ka o Taiwan. Ai sea, ua Taiwan e ngumela kasi le larolangi atoa i le providinga o le chip lefa o ngā computer. Now, if you ask me, oh, what is that? I said, okay, vakekio, yeah. Okay, vaya, this is a chip, this is ai o tele ilo tonu lava po le ale. Ai whamai o mea na o le numero tasi ai Taiwan. O le mea na tasi na o mafua anga o loo ma losi tele Amerika, ma lana ma tunu ma langoina Amerika e isia pangi Filipain. Ina ia aua nei whaoa e sainga komunisi ia Taiwan. Although Taiwan is part of China, ia o tatou lore talfaso pito fo. Ngā tō e na solo mai lunga rei taimi tēnā inga mataua lako Civil War. Le na o whamautu i lalo Taiwan, ma avei Taiwan, peia o whaesara tōua mālo. Ai o ina o le atinu sili lea, o na mera tasi langi sa palainga o meo chips i lo whamai computer o cameras, you name it. O le meo te whai atu ai le, o meo GPS. Kiri ropa rea kaini renga maka ai fo, ili renga o mai GPS i fo le. It may be the late 90s ngā maka i fo, ili renga o mai pa, they were not really that good. Leo ke manga kua ina. O le tau sanga a feiwa se lau warsku, a feiwa se lau warsku tōnu. Ngā maka o le kaini mua e ngā maka whaanga i ngā ia the GPS. Te tonu o ka avale a le DEA a le foi a le vaenga le o le drug agency sa faiala e mātou te whainga sa mātou ngā lufa tasi foi lea i le suenga o whatoanga marijuana e mai sei i poros o Texas, California, ma skeke uma Arizona, New Mexico e masani ona ma cooperate ai ngā ia o le te mantu. Ai muli ona sau muli nei ina ua tatala mai whafua. Ia kele mea sa o leo te manatua ina wa lewa ngā whaonga minikedi e whatoa mai muli whafua i le larolangi po o leo langa o Saviti. Na i tu langa i o mea whapea teknolosia o ta tele nei. A whai e te fia tātou tānanga nei, so please subscribe. Love, like, share, and subscribe. So soani mai ina mwhai on whātau ina pel tātou le tātou prokalama monisi foi. Tā upo te tuinatu. Ole vela lea o tau mawhai ai nei la i Amerika. Ina i e whaalango lava o le self-sufficient or self-reliance i mea ia whaapera o mai atunu i whafo so soani foi i le tina eina fo tūlanga o American technology mena tātou te mahau whai foi le tūlanga o iei nei le mamlamo Amerika ma lato whawale le tau koi ngā radar so lo whao ngā ina. So se mea se whapelo whao ngā technology le mao le anu lunga le technology tonga Amerika. Ia ale mai whafoia. Ia minerals ia lo whao ngā atia e nei me whapene. O le mea sili ona tāua
o le tātou wāwa aile mo saonga le mūli le o le atu o atinu o Samoa motu moise ona tangata ina ia aua ni whaleanga ina ia le sio manga. Ai se wala whaingofia ma saonga le mūli le e mawhai ai ona mau le whamnianga mau inga luenga mau ai se leni ale territory ma Samoa sifu. Yo la me tua. Ai ale ai. Ia e tau lava ona iai se fufuanga whapena ina ia auna iso ongo tutia ia lea e tuina atu matatala atu ia la tou e bua o be whakaunguinga e kampangi whapikoa no atu le so ngawhai solo le sio manga o le samin tu la whapena o nei ua ile ona tele le wha le tongu ma a whaina i a o manu o me aura lo whiolai o loo au ngai le tau sia foi o so i whamaro loina o sio tatu atinu. Aftai mo le langlangoina o le tatu plokalama e tuina atu e whapea i a manuia foli ni wika ena o taimi nei o le pōne i nei tono Utah le meo lo whasalawa tuai. Yeah. Lo foi wole weekend wa makal weekend yo ya stadium New Zealand ma Samoa sifo. Yeah. I'm Mortaimine. This is NAR To, your host for Island and Iron, a veteran stake. Tofa, Soifua, Manuia, and Semper Fidelis. Hello,